What's up my people, this is TRUESTAR TV show ni wa muhungu wanyu Hassan usenga singi sigani gasana Rwanda narababwiye ngo nanga nzigera mborohera ngira ngo kuri Shine Boy ari kwizihiza imyaka 10 mwabonye amateka yabaye ariko umuntu wavuzwe cyane numwe mu bantu ndi kumwe nawe hano ariko nagira ngo abanza nabibwire ku bantu mwari mwaramwibagiwe amazina igihe atari kuboneka. Nago wanyibagirwa Keri amakuru yawe ibaze ko nawunze izina rye ndarizi ariko maze iminsi abantu batakubona. Oya ndahari cyane nuko mu bintu bya dance narabivuyemo ariko uyu munsi nagaragaye ndi kuri stage. Wagaragaye uri kuri stage Keri uri uko ugifite energy se kandi ubona yuko umaze igihe utabyina uri kubiterwa n'iki? Ama legend Yo legend wow. Keri wabwira iki abandi babyinnyi baje bagusanga mu kibuga bakaba bari kubona bashobora kuba iki kibuga nyine nize konsikatsi wowe wahuriyemo nazo abantu bari kuzamo rero bajya babikora babikunze ikindi babishiraho umutima ntibumve ko akazi arakukuzanira amafaranga gusa ujye ugashiraho umutima first of all nurangiza ugakunde and ugakore binyuze mu nzira nziza. Nirihe banga wakoresheje ko wabyinishije imbaraga kugeza urangije kuguhera utangiye kugeza urangije? Ega stage ndayizi narenyimenyereye kubera ko nari maze iminsi nagaragara mu bintu bya stage nago bivuze ko nashobora kujya stage usinyikore. Keri mu rukundo umaze igihe kinini mu rukundo uhagaze gute? Mu rukundo mpagaze gute? I'm single. You single? Yeah. Keri umutipe wakwipevera ya agomba kubarangwa n'ibintu bimeze gute? Nawe rero uri kubaza ibintu byinshi. Ariko kuba ari smart, akunda Imana, akunda abantu, ari n'umukristo. Keri turi gusoza ngiye kukubaza abantu waragenda uhitamo sibyo? Divine Uwayo hamwe na Shakira hanyuma Titi Jojo Titi Benda hanyuma kuba DJ Frix na Kelly. Frix nande na Kelly. Oh, wow Kelly reka dusoze kuko umuntu anagufatiranya unananiwe wenda ubutaha tuzongera ku bakunzi ba TRUESTAR TV show tuzongera tumutumire. Kelly nagira ngo ubwire abakunzi ba TRUESTAR TV show ngo do subscribe on TRUESTAR TV show. Do subscribe on TRUESTAR TV show. Wagan abantu benshi bajya bibwira. So what's up my people, this is TRUESTAR TV show ni wa muhungu wanyu Hassan usenga singi sigani gasana Rwanda. So ndagira ngo mbabwire yuko uyu munsi noneho dufasha umuntu utajya gagaragara cyane ku makamera y'ibiganiro ariko turamuzanye muramuzi yuko ari ibintu byinshi amaze iminsi abakorera arogosha araririmba akora ibintu bya dance. Ndagira ngo nawe ahita bibwira ku bantu batari bamuzi abahita banongera banamumenye. Yes, so my name is Wamuniga Didi. Yeah. Wamuniga Didi. Ndi kubona uyu munsi utari wenyine. Ndagira ngo n'umusaza nawe abashe kwibwira abantu. Ni byacu ni drip. Eva designer ibyacu ni drip. Eva designer. Guys, nagira ngo wenda nkwibarize Wamuniga. Nirihe banga ukoresha kubera ko uje mu kibuga uhita ukaba utumbagira bya hatari nirihe banga wakoresheje? No kwitwara neza kub'inshuti n'abantu bose. Yeah, ibyo bintu tu. Nibihe bintu bitanu wavuga kuri Shine Boy? Icyambere ni umuhasla, icya kabiri azi kuririmba, icya gatatu ni umutsaperi, icya kane ni umuhanga, icya gatanu ni umupafuma wa danje mu Rwanda. Wow, ni umupafuma wa danje mu Rwanda. Uri kubona ari we Shine Boy mwigeze ugerageza kuba waganira nawe kuko ndabizi ko uba muri showbiz cyane. Ntabwo ari umuji wanjye wahatara ariko nanone n'umuji wanjye kuko iyo wogosha umuntu nk'iminota 50 muba muganira ntago nk'abamucishetse. Mu bantu wogosha ninde muhanzi ujye ukugora?
nta n'umwe wose ntabwo bangora. nta n'uburyo kugora. Iva designer nagira ngo wenda nawe nkugarutseho umbwire Niwe utwambika. Iva n'ubambika Iva none se kubera iki wowe udakunda kugaragara cyane mu bikorwa bya showbiz cyane no kuki witsimba inyuma ya kamera? Ndagaragara ahubwo sinzi impamvu utambona. Kugaragara gake Tuba turi inyuma ya kamera bande scene zose tuba duhari. uba muhari Abo mushutinga nibo mubona. Wamuniga turi kugana ku musozo hano nagufatiranye nago warimo kugira nagufatiranye cyane nagira ngo wenda nagira ngo nkubaze Icano igabura inyama nagira ngo turangize. nagira ngo wenda dusoza Wamuniga sibyo dusoza wenda ugire ikintu ubwira ku bantu kuri projet uri kubategurira kuko wadukubise indirimbo imwe ebyiri dukeneye kumenya none ndakwemera cyane bari kumbaza kuri projet nakoze. Bro projet nakoze nabonye abantu barazikunze ubwo ndacyakora n'izindi. Ndabona kamera ikenewe cyane kubera ko umuntu wateguye event mugiye kumukoresha reka mubanze mukorane sibyo reka mubanze mukorane. Okay naribi okay reka guys reka dusoze ni wa muhungu wanyu Hasani usenga dusoze ni Wamuniga Eva design ibyacu ni drip yamane peace and love. Yes sir. I'm here by the names of Sheila and I stand here as a model, from LA models, so please subscribe on TRUESTAR TV show. Thank you. What's up my people, this is TRUESTAR TV show no mungu wanyu Hasani usenga singisigandi gasanga Rwanda nga turi kuri 10 years ya Shiny Boy ariko none twaje gutungurwa n'umukobwa kwanza sumwe bari abakobwa bagera kuri bangaraje bitubwire Shiny Boy yagiye kuita yavuze ngo ningewe ngo mwami w'abakobwa ngiye kubona mbona azanya abakobwa barebare beza bambaye neza ariko ku bantu benshi mutari muzi no mukobwa ndagira ngo abibwire. Nitwa Inema Sheila. Inema Sheila abantu batari bakuzi ubu ngubu bakumenyeho iki? As a model, I stand here as a model. Nigeze kukubona like uri mu vixen. Sheila kubera iki wavuye mu vixen ukamuma? Ni ibintu nyine byaje tunumva yuko nabireka kuba mbikora. Ubona ari ubu vixen n'ubu modo bitandukanye he? Ni iki kintu gishobora kuba giteza ni iki kintu gishobora kuba kirenze ikindi mu kuba cyagira amafaranga kibyara kurusha ikindi? Ku giti cyanjye as modeling nicyo kintu nubwo kitaratera imbere mu Rwanda ariko nicyo kintu kiri imbere kuruta vixening kuko vixening ni amafaranga aba mahagije ariko modeling iyo ugize ayo mahirwe ugahura n'umu designer cyangwa iki ubona amafaranga kabisa afatika. Sheila urabona mu stage yose yabaye mu Rwanda nibwo bwa mbere ntunguwe no kubona hari stage mugaragayeho namwe mu performinga. Ese iki gitekerezo ni Shiny Boy wakibagejejeho cyane mwebwe mwakimugejejeho? Ni Shiny Boy washatse ko tumufasha ariko urumva nk'umuhungu dukunda twese nyine twaje kumushyigikira. Ira group yanyu yitwa gute? LA Models. Umuntu abitegeho iki kubera ko nibwo bwa mbere tubabonye ntago abantu benshi bari babazi. LA Models tubitegeho iki? Mutwitegeho ibishya gusa. Ese mu Rwanda nabaheba modo wireferaho? Sabrina yahoze akorera mu mahanga bafite agence. Linda nabo ngabo abandi n'aba designers. Sheila wenda turi kugana ku musozo urabona ko bunije nimbeho n'iki urashaka no gutaha wenda ubutaha kuri TRUESTAR TV show tuzongera tugutumira uzabitwemerera? Yego nzabyemera kandi murakoze. Noneho turi gusoza nagira ngo umbwire abahanzi batanu muri no show bonyine bashobora kuba bagushimishije kurusha abandi. Uwa mbere ni Ngabo of course hagakurikira Ruti, Davis D, Nasty C, na Bushari. Na Bushari. Uwarushije abandi bose ni iki yabarushije ninde? Ngabo yabarushije
azi guperforminga live ijwi rye nyine ya so abandi nicyo batandukaniyeho. ubaye ugira nk'amagambo nk'atatu y'urukundo ubwira Neri Ngabo wamubwira yahe? Namubwira ko mukunda, nyine am his fan, turamushyigikiye akomeze nyine akora ibyo akora kabisa, keep it up. Thank you so much. Nuwa Mungu wanyu Hassan Usenga Singisiga handi gasanga Rwanda. Rero nagira ngo tubasoreze tubabwire ko ari akagaruka kuri TRUESTAR TV show. Shela. Thank you for the invitation. So please subscribe on TRUESTAR TV show. Thank you. Guys, bana nyine iyi ni moto Davis agiye kuzaho. Davis agiye kujya kuri moto kuri stage. Sheka, arababwiye ngo uyu niwe mwami w'abakobwa, niwe mwami wa show, mwemere Davis arayoboye. See the bike 10 years ya Shan Boy. What's up my people, this is TRUESTAR TV show. Ni wa Mungu wanyu Hassan Usenga Singisiga gasanga Rwanda. Narababwiye ngo nanga nzigera mborohera. Ngira ngo kuri Shan Boy ari kwizihiza imyaka 10 mwabonye amateka yabaye, ariko umuntu wavuzwe cyane numwe mu bantu ndi kumwe nawe hano, ariko nagira ngo abanza nabibwire ku bantu mwari mwaramwibagiwe amazina igihe atari kuboneka.
ntago wanyibagirwa. Keri, amakuru yawe Ibaze ko nawe unzi. izina rye ndarizi ariko umaze iminsi abantu batakubona. Oya ndahari cyane nuko mu bintu bya dance narabivuyemo, ariko uyu munsi nagaragaye ndi kuri stage. Wagaragaye uri kuri stage. Keri, uri uko ugifite nerijise kandi ubona yuko umaze igihe utabyina, uri kubiterwa n'iki? I'm a legend. Yo legend. Wow. Keri, wabwira iki abandi babyinnyi baje bagusanga mu kibuga bakaba bari kubona bashobora kuba iki kibuga nyine nize konsekansi wowe wahuriyemo nazo abantu bari kuzamo? Rero bajya babikora babikunze. Ikindi babishiraho umutima ntibumve ko akazi ari kukuzanira amafaranga gusa, ujye ugashiraho umutima first of all, nurangiza ugakunde and ugakore binyuze mu nzira nziza. Nirihe banga wakoresheje ko wabyinishije imbaraga kugeza urangije, kugeza kuguhera utangiye kugeza urangije? Ega stage ndayizi nari nyimenyereye kubera ko nari maze iminsi nagaragara mu bintu bya stage, ntabwo bivuze ko nashobora kujya stage ngo sinyikore. Keri, mu rukundo umaze igihe kinini, mu rukundo uhagaze gute? Mu rukundo mpagaze gute? I'm single. You single. Keri, umutipe wakwipevera yawe agomba kuba arangwa n'ibintu bimeze gute? Nawe rero uri kubaza ibintu byinshi. Ariko kuba ari smart, akunda Imana, akunda abantu, ari n'umukristo. Keri, turi gusoza, ngiye kukubaza abantu uragenda uhitamo, sibyo? Divine Uwayo hamwe na Shakira. Hanyuma Titi Jojo. Titi Benda. Hanyuma kuba DJ Frix na Kelly. Frix nande? Na Kelly. Wow! Kelly, reka dusoze kuko umuntu anagufatiranye unananiwe, wenda ubutaha tuzongera ku bakunzi ba TRUESTAR TV show tuzongera tumutumire. Kelly, nagira ngo ubwire abakunzi ba TRUESTAR TV show ngo do subscribe on TRUESTAR TV show. Do subscribe on TRUESTAR TV show. Welcome. I'm here by the names of Sheila, and I stand here as a model. Yeah, from LA models. So please subscribe on TRUESTAR TV show. Thank you. What's up my people, this is TRUESTAR TV show no mungu wanyu Hassan Senga Singisigandi gasanga Rwanda nga turi kuri 10 years ya Shiny Boy, ariko none twaje gutungurwa n'umukobwa. Kwanza sumwe bari abakobwa bagera kuri bangaraje bitubwire Shiny Boy yagiye kuita yavuze ngo ni ngewe ngo mwami w'abakobwa. Ngiye kubona mbona azanya abakobwa barebare beza bambaye neza, ariko ku bantu benshi mutari muzi no mukobwa ndagira ngo abibwire. Nitwa Inema Sheila. Inema Sheila. Abantu batari bakuzi ubu ngubu bakumenyeho iki? As a model, I stand here as a model. Nigeze kukubona like uri mu vixen. Sheila, kubera iki wavuye mu vixen ukamumura? Ni ibintu nyine byaje numva yuko nabireka kuba mbikora. Ubona ari ubu vixen n'ubu modo bitandukaniye, ni iki kintu gishobora kuba giteza, ni iki kintu gishobora kuba kirenze ikindi mu kuba cyagira amafaranga kibyara kurusha ikindi? Ku giti cyanjye as modeling nicyo kintu nubwo kitaratera imbere mu Rwanda, ariko nicyo kintu kiri imbere kuruta vixening, kuko vixening ni amafaranga aba mahagije, ariko modeling iyo ugize ayo mahirwe ugahura n'umu designer cyangwa iki, ubona amafaranga kabisa afatika. Sheila, urabona mu stage yose yabaye mu Rwanda nibwo bwa mbere ntunguwe no kubona hari stage mugaragayeho namwe mu performinga. Ese iki gitekerezo ni Shiny Boy wakibagejejeho cyane mwebwe mwakimugejejeho? Ni Shiny Boy washatse ko tumufasha, ariko urumva nk'umuhungu dukunda twese nyine twaje kumushyigikira. Ira group yanyu yitwa gute? LA Models. Umuntu abitegeho iki kubera ko nibwo bwa mbere tubabonye, ntago abantu benshi bari babazi. LA Models tubitegeho iki?
mutwitegeho ibishya gusa. ibishya gusa. Ese mu Rwanda ni abahe bamodo wireferaho? Sabrina yahoze akorera mu mahanga bafite agence. Linda nabo ngabo, abandi ni aba designers. Shela, wenda turi kugana ku musozo, urabona ko bunije n'imbeho n'icyo urashaka no gutaha. Wenda ubutaha kuri TRUESTAR TV show tuzongera tugutumira, uzabitwemerera? Yego nzabyemera kandi murakoze. Noneho turi gusoza nagira ngo umbwire abahanzi batanu muri no show bonyine bashobora kuba bagushimishije kurusha abandi. Uwa mbere ni Ngabo, of course, hagakurikira Ruti, Davis D, Nasty C, na Bushari. Na Bushari. Uwarushije abandi bose ni iki yabarushije ninde? Ngabo yabarushije azi guperforminga live, ijwi rye nyine so abandi nicyo batandukaniyeho. Ubaye ugira nk'amagambo nk'atatu y'urukundo ubwira Neri Ngabo, wamubwira yahe? Namubwira ko mukunda, nyine am his fan, turamushyigikiye, akomeze nyine akora ibyo akora kabisa, keep it up. Thank you so much. Nuwa Mungu wanyu wasanu senga singisiga handi gasanga Rwanda. Rero nagira ngo tubasoreze tubabwire ko ari akagaruka kuri TRUESTAR TV show. Shela. Thank you for the invitation. So please subscribe on TRUESTAR TV show. Thank you. Guys, wana nyine iyi ni moto Davis agiye kuzaho. Davis agiye kujya kuri moto kuri stage. Chega, Arababwiye ngo uyu niwe mwami w'abakobwa, niwe mwami wa show, mwemere Davis D arayoboye. See the bike 10 years Yashan boy.